Attention pasi. Umusore utayira ngo Boniface. Ateko no kufrei murai kufrei amazi kufrei bizvane twabivuze. Mega Troshibas. Isso só é minha cabeça. Nós terminamos. A polícia é na deputação. Ao senhor Hanga Chani cabeça. Trabalhamos aqui. Yes. Nyandira. La Troshi. Masha ni mudatsinda nazanye umupolisi yanjye nabatera ubwoba ibitego ni bibiri igice cya mbere ibi ni ibitego bibiri kabisa ba Fred biriya bihungu biraje kuri kare tekinike barasiko bose arimo arundi kandi twarabesha n'ikindi tukaza kwa mara timu bashize mu kanga cyumwana cyumwana Yes, aí começa a nossa equipe a foi surpresa, tá fazendo tanga zibiri, nós vamos calculando aqui uma só, a chega aí, atanga tudo passando a cabeça, e eu também atanga quase, e a mulher, a roupa caluque, e a mangueira, e foi surpresa, aí foi trouxa quase, mas decisão de amor, e quando eu vi do tirar, wapi ama ni wazalendo walikuja nipiga nani wazalendo walikupiga risasi sasa ilikuwa haendi sana Boa foi. É você. Itubu. Reka dufata amasegonda makeya abantu bose bari muri iki kibuga twibuka ishema hanyuma tuvuga amagambo cyangwa reka dusaba umuntu wese ahari mu byukuri ahagurikira kino gikorwa kugira ngo dutuze twese dufate umunota umwe wo kwibuka mugenzi wacu Shema. hari abari hano turi kumwe muri kamera ndetse n'abandi bose bari muri iyi stade mwihangane dufate umunota umwe duceceke twibuka Shema. Murakoze cyane hanyuma reka nsabe captain na coach bafate microphone wenda aribo dusigarana ambassador mukomeze kwihangana kandi bonne chance kimwe n'abandi bose mugiye gukina reka bayishakarashe stade bayihinduye umufu reka tubabwire ko bari kipe gisubizo please all choirs turokane mu kibuga team next rwose mwadukerereje duteke two muri turadutere bari gukiniramo ni twiza amana bari kugira mugire vuba minota imwe ducika twacafite ibintu tugira vuba Conseiller reka turebe ini akwaya zimenjira mu kiwanja Kirudi, twende pale.
Ambassadors ibashe gukomeza. Ambassadors kabase gukomeza. Tubibutsa ko match ya mbere True Washpazi yabashe gutsinda ibitego bibiri kuri kubusa. Ndetse reka tubabwire ko match ni bibadarukanya cyasigiye karukanya ni Philadelphia ndetse na All Choirs. Philadelphia ni kanisa. Makipe yombi yamaze kuba agera mu kibuga bagenda bishusha kabisa bavuga ati natwe twaje kwerekana icyo dushoboye. Philadelphia ndetse na All Choirs. All Choirs ni benshi kabisa. Ese n'abaje ku mustari meze neza cyane kabisa amakipe yose bayahuriza hamwe kugira ngo rero ndabona abakinnyi ku mpande zombi barimo kuganirizwa igisubizo bayikubise ikintu bita frofe ubwo nyine bategereze irushanwa ry'ubutaha mace iyi niyo mace ya nyuma duhita tuja round ya All Choirs. Ndabona line-up yabo yageze hanze reka Justin aze kutugeza 11 bagiye kubanzamo. Yes, yitwa All Choirs cyangwa se korali zose za Nairobi bamaze kuba bageze hano bahuzi cyane abafite amazina y'Ababraziliye amazina yo hanze kabisa. Musore ubari gukina numero 10 no bita Serge hanyuma 11 no bita Valeri abari buze kubasimbura no bita George Soda mungu bita Soda no bita Seka Willy Clinton ndetse na Iranzi no bari buze kubasimbura muri uyu mukino. Iyo ni kipe ya All Choirs yamaze kuba pase bari zamutse abasore ba All Choirs utuntu tw'utumanyere twishane hariya batangirana imikono byinshi ariko Philadelphia barasubirana match itangiranye igihunga cyinshi. Reka turebe Philadelphia muri defense yabo pase ndende hariya ku ruhande rw'ibumoso. Philadelphia barazamuka ku ruhande rw'ibumoso barizamuka aseri kipe Philadelphia kariya kabisa arazamuka umusore kabisa gerageza ariko akabumburana kose umusore bita Diallo kabisa biro bamusiga uwo muremure cyane no gutereka imbere y'izamu rya All Choirs. Prince atanga pass hariya muri defense barizamukira aseri kipe All Choirs ni ku ruhande rw'iburyo. Match igitangira kabisa pase ndende hariya aseri kipe ya Philadelphia afite control y'umupira cenga umwe cenga babiri ni ku ruhande rw'iburyo. Yes, pase nziza cyane ariko uwo bita conseiller awusubirana Espoir tanga pase ndende hariya barawusubirana abaseri b'ikipe ya Philadelphia pase nziza cyane barizamukira aseri kipe ya Philadelphia agerageza true pass ariko atanga nabi cyane pase. Reka turebe abasore kipe ya All Choirs barizamuka ni ku ruhande rw'imoso. Joy azamuka mu by'ukuri match igaragaza ko irimo abahanga benshi cyane ko match cyane kene bakuramo niba hari igitego bashobora kubona. Reka turebe nimero 7 reka turebe ndabona bakuzi bakabumba ari benshi hano bitabiriye ku bwinshi. Reka turebe kufura barimo kugana ariko barimo gukingiriza abandi muri gutuma abantu bari muri VIP batareba match. Mwegere hepfo tafadhali. Iyi ni kufura kipe ya Philadelphia ikaba ihagaze nimero 4. Reka turebe agiye gutera kufura. Reka turebe ariko akabumbuka kaba gatose. Wabyumvishe ntabwo birukanga wabyumvishe bari batipe ntabwo bari kumukanga barimo barakinaje nimba murashije barabazi ko barabizi ko umuntu yazi kwirukana sirakoro nizaje gutera sirakoro nizaje uyu nguyu uri murakina neza ariko uja kurangiza ukahita wikagaruka noneho baro bayifunga
ureba kandi nawe bari bonyine bari ku ruhande bonyine barimo bafata umupira bakamukina mo hagati bakawukina mo hagati tahandi yanzu bakina foro yabo ni hagati umuntu ari mediane yabo yonyine umuntu kubatera ishoti atake yereka bafata umupira hano tukaba tugiye kuja muri demi-finale True Worshippers ndetse na Ambassadors bakarimo bitegura kabisa kugira ngo baze guhura barebe uri buze kugira finale. Aya wafusuja kugenda kwibuka ya magambo yawe aya wafusuja kugenda ibyo turimo turabizi twaravyiyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwishe uko bashaka ntituzatega amajosi ngo bateme tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi ntituzatega amajosi ngo batemeya tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma afande makanika atazajya kutugana mu gitondo cya kare uyu maze kugenda twirwanyeho ihembe turayifata mu gitondo cya kare uyu maze kugenda twirwanyeho ihembe turayifata tugatera tumeze nk'amadu afande ibyo byarabaye icyawe utaruhari hari umunsi wavuze ko tuzahagarika kwirwanaho tugatera tumeze nk'amadu afande ibyo byarabaye icyabaye utaruhari mu gitondo cya kare uyu maze kugenda twarateye ihembe turayifata mu gitondo cya kare uyu maze kugenda twarateye ihembe turayifata tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma afande makanika utazajya kutugaya uzasuza umwajyanye wa munsi uzabadukorere uzasuza fande nikora tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma afande makanika utazajya kutugaya uzasuza umwajyanye wa munsi uzabadukorere uzasuza
Weka twende, harakisha. Weka ball poa, weka ball poa. Weka ball poa. Katikati. Oya. Kidogo kidogo. abafana nyaboneka tuve mu kibuga kugira ngo match ikomeze Bayita True Worship. Nitasema ndiye Bwana. Yes. Tumaini langu. Nitasema ndiye. Reka twakira bamwe mu bafana ba True Worship mu skuli. Reka abantu tuve mu kibuga tukomeze match. Amasaha yagiye nyaboneka. Kandi turashoboye umuhanda rwose ari football n'abandi troshpasi nyaboneka mudufasha abantu mu kibuga. Ikintu cya mbere discipline aravuga akoresha ubuhanga bwawe. Dusoza wenda dushobora kuganira n'abafana babiri cyangwa batatu, hanyuma hagati aho ngaho hari indi kipe irimo kwitegura n'ubundi kwinjira. Nsubiza abagenzi banje microphone, hanyuma indi kipe igiye gutangira, igiye gukina demi finale, hanyuma tukaza kumenya amakipe abiri ari buze go finale. Hagati aho ngaho abantu bakomeze bave mu kibuga, amakipe kugira ngo atangire amasaha nawe yagiye. Nyaboneka mudufashe niko bimeze. Ikipe ya True Worship Ministry ikaba imaze kwerekeza muri finale, niyo kipe ya mbere ikatishije tike yo kwerekeza muri finale, ikaba iri butegereze uri butsinde hagati y'ikipe ya Fire ndetse n'ikipe ya All Choirs. True Worship Ministry bagaragaje discipline yo ku rwego rwo hejuru. Tunashimira abasore b'ikipe ya Ambassadors nabo bagaragaje umukino mwiza mu by'ukuri.
bagaragaje ubuhanga bwabo nubwo gutsinda bitaje kubahira penalty nta muhanga wayo. Dushimira kabisa urubyiruko rw'Abanyamurenge rukomeje kwitwara neza. Tuza kureba demi final zige kugira ngo tuze kureba final. Tukaba turi kumwe na pianiste Kavomano. Ese match iribonye gute? Match y'uyu munsi yari dusohoke mu kibuga nyabareka kugira ngo match itangire. Yari meze neza cyane. Icyo dusaba Captain, players, tubaki. Hao wengine watoke nje. Tokeni nje ya time. Chakula time. Wacha tuone. Wacha tuone. Tournament nzuri kabisa. Wacha tuone. Tournament nzuri. Penalty, penalty. Wait. Toka. Captain. Donnarumma. Ni Kanuma. Tonde Petit. Yani kuna baki huyu akilose Wanaenda sambamba. Wanasawazisha. lakini akiingiza sawa. Twende. Konso, nguyu ushashangu uangushi kitu. Petit. Gatatu. Nofiti kipe sha. Nofiti
ikipe shawe ariko Professor Mtukuru Toshazi anagira imbere y'izamu ishoti ariko umupira uca hejuru cyane yaragerageza gutera itire rirerire